Дьякона Федор Николаевич тынчы 915 сыллах 2 сатамай нехилиэгер төрөбүтэ. Үйнер ол колхоз председателигер үлели олорон тынчы 904 сыл бастыкы хомурга серилер армия кекетигер ыңырылыбыта. Тынчы 904 сыл сетине 16 күнэ. Мамон Дьяконова Евдокия Михайловна олон атыттан дорабыта тут. Мен кепсир сануном соқ, доробия малус чүгей. Икки читаден коракка вериневент. Төрдөн хонук тухары 2 күн өрәтүбет. Алып куаган болын жүдәйен ыран күс әйне. Ага тара маннык әрей көрәліппен. Испинен да ачык болан әрейдәміппен әйдәвеппен. Бұд тойдуга атыга тоқта соқ. Хар түсті. Таңас ден барды әрге, алжамыт таңас. Верақ тәһіға бүтірі білівен. Әйге қайдақ олар оғын. Бәйін қайдақ сылжағын. Оғылар қайдақ сылжалы. Петр бар боллағына Гатадан телеграммета ыт. 2 хонон баран келега. Мен телеграмма ытыгпын багарабын да ытар кыяслык. Манда келем баран 2 сурук ыттым. Ары ките сурук ыппытым. Кеннеке кие хамура барды до. 1 кило магорга табакты ыт. Таба холок соқ. Табага тарды батагам 2 ыттан орто. Табакта кие ахыда булан ахык курду. Жакытадан сурукта телеграммета ытын. Иван Волаттара бар боллақтарына онын суруйттаран кытаатан ыта сата. Атын ахы таңахы ыйтыман табақта ыт. Суруярым бүті. Сурук ыйтықтара ден әріне қалым. Әйгі олғы Дьякона Федор Николаевич. Тәңе соқ кыргыға түйінші 902 сыл кулын тұтар хүрбәтті күнігер өрбіті. Новгородской область Чудовской районы Любино поле деревне тер көмілі біті.